Botsadi re ne re tse manno a rona go a go tsena mo tanteng e ka ko morago ele mme pele ga re nna hatshe re tla tsa tshegogatswe ka moruti. Re tla tsa thapelo ka motsadi mongwe o ka ithaopang thapelo. robe ditlhoko rapele rara e ko le godimong re ema jana hapela ga gago kgosi ya dikgosi re go galaletsa mo mosong o moso wena o sa le o itse o beile o itse gore tla be re le ha modimo ra go galaletsa kgosi ya dikgosi re galaletsa re leboga bone botshelo jo re bonetseng mme modimo ntate gompieno ra hano go tla go buledisa motlhanka wa gago rara mme ra re o re tataise modimo wa me mo letsatsing le la gompieko romela mowa wa gago o boitshepo dio tsotlhe di tsamaye ka tlhamalalo modimo rara go tsamaye ka tsisibalo re ya go mma go ntlung ya gago ya bohelo ntate re ya go leboga kgosi ka leina le le matla la ga kgosi Jesu amen. Amen. Re ka tsa manno a rona hatshe botsadi. Amen. Ra leboga phutego e boitshepo mme re simollela ka go lo ikitsise rona ba lo hapela ga lona ba re tlebe re tsamaisa tirolo ya tsatsi la gompieno ya go boledisa mokauleng wa rona our brother colleague o monno re tshetseng le ene ke na jalo le Mr. Rotlhe ke ikitse kagiso ya modimo a nne le lona phuthego re tsena yalo ka tlhamallo mo lenaneong la rona mme le supa ha gore re simola ka dibui sebui sa ntlha ke Lesedi Moahi Lesedi Moahi motsadi Lucky Lesedi Ilene Moki mme ha ki le bayana ha ke mmone ha re tla ya ko motsading ebe me mpointle ke a ikitse motsadi tsamela ka kwano Lesedi ha isa bona le mme ha gona le mongwe a kohe a mo ha mempo a tsena mongwe a re senkele Lesedi ha leng teng ke a lo dumedisa phutego e ano mo leineng le legolo la gare Jesu Kriste leina la me ha jaaka ha le bolelwa ke bidiwa Mphoentle ke a ikitse ke eme hano mo botsading jora ke a ikitse go tla go bua ka Moabi ke ngwana wa ga Ntsalake e leng Blondi ke a ikitse Blondi ke a ikitse o tsetswe ke Gawake morwadia Montwedi go gora ke a ikitse le me jaanong me o na tswa ko gora Mabi ke gone ko me gawa ke ibineng jaanong ke ibineng a
ha le monyenyane rakgadi maibineng bo mmaagwe Blondi mmaagwe mogolo Moabi o motsere a ya go nna le ene ko Rhodesia nako ya teng ne e santse le Rhodesia e seng Zimbabwe ke gone ko Moabi ya go letseng teng mo dingwageng tsa pele ga ya go tsena ko primary teng ko na tsena crèche jaanong ke gone ko rileng a le ko crèche a itse sekgwa sone se a se tshomileng ka bolele jaaka ga nne ba se bolela o setse re ko Rhodesia ko crècheng ya teng a batla mono a tla go simolola primary school ya gagwe jaanong go teng ga gagwe o ne a hetana le mmaagwe mme a tloga a hetela ka kono go ora moagi jaanong rakgadi o rile ke rile boge thata bo Ramoagi go bobane ba tsaya ngwana ba tla go mo godisa ka ga go letseng teng mo go bone go itlhela ba nna monna yo re mmanang a re tlogetse gompieno Moabi ne le ngwana yo lorato yo rata mongwe le mongwe ene a itse go tshameka le ba bangwe mme kana jaanong kana ngwana o godiswa ke ba tshamekang le bone ko mananeng le gone ko sekolong go itlhela le kwa na a bereka teng jaanong re re Moabi o re tlogetse mme dipelo tsa rona di tla nna di go gopola ka lebaka lotlhe robala ka Kagiso ngwana a Nzalaka ra leboga me Mphoentle ke a ikitse mo sebakeng sena re tle be re netse motsadi go tswa ka ga Ramoagi e reng re Lucky Moahi mme botsadi re na le podium ha re buelang teng ke a leboga batsamaisa tiro ke dumedisa Phuthego ka leina le legolo la Morena wa rona Jesu Kriste mo go Ramoagi re na le ba reng ha ba dumedisa jaana be ba re khotso e be le lena ha gongwe ba re khotso e be le rena la ba itse jaaka go boletswe ke bidiwa Lucky Moahi la skwele ke bidiwa Tebalebo Moahi ke letsa gore ke tse ha motsadi o ra ke ikitse ana helletsa teng le nna ke tle ke tlhalosa ka bokhutshwane gore Moabi go tla go golela mo go Ramoagi go tsamaile le bone bo Ramoagi gore ke bo mang go tla e re le mo go yone e bidiwa Gora Mmopo wa bobedi a bidiwa Masego yo ke ene a godise Moabi Masego yo le ene a sa tlholeng a le mo botshelong a nna le ngwana wa mosimane a le mongwe hela ana bidiwa Mathi mo khotleng ye bana ba ne ba mo itse hela ile Mathi o goditse bana ba sekana ka sepe mo khotleng ye ya no ene ngwana ga Mathi ene Tebogo ke ene o kile a kopana le mosanyana go gora ke a ikitse ba tshola Moabi jaanong irile Moabi a sa le mmotlana ka thulaganyo e ke sa e tlhomamiseng sentlentle a tla go nna le maagwe mogolo e bo Mathi
o godisitswe ke Mati jaaka lo utlwile go tswa ko bonyenyaneng go tsena primary school, junior secondary school, go bo sepa pitso go a tirelo setšhaba a ba ya university ko Cape Town ka ha kgotleng o na tshela le kgaisadie ene o nkileng ka bua ka re o bidiwa Setlhako kgaisadie le ene ke ene o na setse ka kwano bo mogolwe ba bangwe ba ntse ba agile mo di kgotleng tse dingwe mo Kanye ka jalo bana ba ga Setlhako ke bone ba godile le Moabi ba godile like brothers and sisters. So Moabi ne re utlwa ko memorial service maloba mongwe wa ditsala a re Moabi o ne a tla re Setlhako ka Setlhako go twa ene reyo ka gore o godile le bana ba gagwe e ne le rragwe Moabi. Ene le sedio o na tshwantse go ema ha bua e le mooki ke mongwe ba ne ba le very close le Moabi le mo go tlhokeng go tsoga ga gagwe o na a wa tsoga le ene re utlwile ko memorial service thata mo gongwe mo ne re sa go itse ka Moabi ditsala tsa gagwe di bua mme rona bogolo thata nna le ba lwapelwame ne re na le dinako tse di monate thata le Moabi. He was always a pleasure to have around. Hela jaaka ba nentse ba mo tlhalosa ditsala tsa gagwe le rona we experience the same love ya ga Moabi le nako nngwe re ne re itisitse go go lwapeng mme go na le bangwe ba ditsala tsa rona ba na le ngwana wa mosetsana o bidiwa wa rona ke Moabi suddenly a moha linare o maonyana go simolla ho ya no ke hale ano le ne re mmisa raonyana. But that was just Moabi ka ana a tshela le rona le ba bangwe ka teng. Mo puong ya seng go na le mo go tlo go bidiwa go ke agape love gore the highest form of love gore lorato lo lo go godimo lwa modimo lo e leng gore motho yo o nang le agape love or kana agape o rata a sa ikhutse gore selfless gore o ka go neela se a se go neelang mme a sa sologele gore o ka mo duelela sone se e leng gore he will have shared with you. Go na le mongwe wa ditsala tsa gagwe yo na bua ko memorial service mme matlhogonolo mpuang o na kwadile ka ene mongwe ya dipampiri tsa dikgang as a tribute a mo tlhalosa ka lehoko la sekgwale le tona gate altruism
gore this is understood to be behavior that benefits others at personal cost. Moabi o na le gauhi thata le nkuku agwe ke tla dirisa le go le la nkuku e bo Mmathi go tlhokagala ga Mmathi go ne ga ma Moabi go ne ga moa mathata mo e leng gore go na le nako nngwe e rile ha a tlogela tiro as a full-time employee ko Kgalaga di-breweries e rile phakela ke tsoga ka kopana le voice message o tswa go Lesedi o na nthomeletse message yo e le gore o na o romeletswe ke Moabi bosigo gare ga bosigo. The message was very distressing, very disturbing. In that message, leina la ga Masego came up. Lesedi o na ntha monna yole go lebega a sa iketla mo moeng a re kopane re go wena re ne ra dira jalo ra buisanya le ene ra bona ha ile gore maikutlo a gagwe ga a wele we convinced him gore he needed some professional help mo ba go bidiwang sedilo maikutlo me ra dumalana le ena a dumalana gore tota gone he is going through a lot jaanong ona a dumela gore o tla bona mongwe go mo thusa ha re ntse re mo tlhola as usual he would say I'm okay uncle, I'm okay malome, as he used to call me. Mo malatsing a ntse a heta the Saturday e rileng mo bekeng e latelang ka la bobedi la boraro a ba sa tsoga mo ana tshwanelwa ke go bona ba bongaka o re leditse phakela tota o buile le mosadi wa me Khomotso in the morning una mmitsa Mamzo o mo leditse phakela a re Mamzo I'm going through stuff ke ga e beileng ka teng I'm going through stuff ke batla go go bona so amolela gore nya re teng mo lapeng ha re tswa re tla be re sa khakala re letse hela ha o tla o na ska khona go tla ka tsatsi la teng me ke ha etla re mo bekeng e latelang res tlhakole le mme ba ile ba tsena go gagawa go gaborone ba tlhalasa tsoga sentle ba bitsa Lesedi ka ke ena tota ka ba abu a le kudisa ele mooki ba bitsa Lesedi anteletsa a re mme ke buile le ngaka nngwe ke mo isa teng gone ga diragala jalo rana ra mo tataisa jalo le ngaka go itlhala ngaka re nya mme re o tshwantse go a sepatela jaanong again nako nngwe ha ke tsena ha sepateleng mongwe a ditsala tsa gago a re Moabi o ntse a bua ka Masego yaanong yo mongwe a re Masego ke mang yo mongwe a re nya o na bua ka the grandmother yaanong again
another instance e leng gore ha tshwenyegile o tla ntse a gopotse Masego yo mo godisitseng mmaagwe mogolo. Jaanong ba gaetsho re latlhegetswe thata, setšhaba se ke se bonyeng ko Gaborone ko memorial service le bone ba latlhegetswe ka ke utlweng le bone ba bua ka teng. A Modimo o re gomotsa. Maabane moruti o letsa nkopetse ka gore ne ke eleditse gone gore le nna ke lebe go lokwalong lwa ga Jobe wa ntlha temana ile ya 21 e reng the Lord gave and the Lord has taken. Blessed be the name of the Lord. Jehovah o ne a neile me Jehovah o tlusitse a go ba kwa ina ja gagwe. Amen and amen. Thank you very much, Ntate Moahi. O supile dintlha di ka nna tharo nne. The genealogy of Moahi. A tsena mo botsading jo e leng tsala ya ngwana. A supa yalo gore ba ne ba relate ka tsela e ntseng jang. Heta briefly ka botsogo jwa ngwana. Me re lebogela seo ke dumela gore ke sone se batswana ba se buang ka bontsi gore ha o le motsadi nna motsadi wa ngwana wa gago o boe o nne tsala ya gagwe o mo sebaka sa go bolella tse tsotlhe tsa hetang ka tsone mme a wetsa jalo ka ya boruti gore offer them counseling. Thank you very much. Ka jalo mo ki o setsa go rogile gone ha re lesedi, the stage is yours. Dumela magaetso ke nna Lesedi Moahi ke na le la rona le a gotla yaanong ba ne ba eleditse go bua mare ga ke ba hit ba goroga podium ke gorogile late because robetse late le tla intshwarela for that. Moabi o ke monawe Moabi o na tlhoka go tsoga e seng gompieno sometime last year a tlhoka go tsoga yalo ra be re ke mo isa ko tsaleng engwe ya me ya ngaka mme a tsoga but Khalebega ile gore seemo sa gagwe was beyond go tlhoka go tsoga mo go physically. That was, I think, maybe early last year, early 2025. Khatsama. Narele ha last year October.
re tlile tombstone unveiling ya ga my grandmother. Yaanong ke a mmona ke o boetse ntshe gape. Ke a mmotsa gore yaanong ga ire ga yang. I don't know, the doctor has cleared me. Ke re ao. A re ee. Nako e nngwe ha re tsoga ko lapeng re itlhela e le gore o kile a kokota bosigo. Our son is open for him. E le gore na tlhaeletse go gong ga o hinyana hela ho. A ba bona go gopola gore no ke lapeng ke ka ha ba tsena ba robala. Ke a mmotsa gape gore ao kante yaanong o ka re tiriso ya go ya ntshe e ile go sele yana. No. I was just home and missing you guys, then I thought like ke tlo bolla go lona. Okay, sharp. Fast forward, it was a Tuesday. My mom and my dad were in town. Ha ke na go lla Filimone ga tele betšhitse go gore go betwe gore ke a go lla be le wina madi ha ke na go lla ha le ke na go lla go tswa motse. So gabe go photegatso ga be ke renya tla ke tsose tla ke buele ngaka batle go go ene ba tsama ba go go ene gape ga tsena ko tla mo tlhatlhoba after di tlhatlhoba Filimone wa bona re go tlometse mogopolo ha re tswa go ra tsama no a le mo tseleng wa mpotsa ka nte Dr. Mogapi o tsene sekolo kae ka monna go gong ko di Caribbean ko Grenada kana ga teng mona ka nyane ka re ke a GUC hela e mona a re tsamele ko pere tla batla dinga tse dingwe di sele ba tla re bolla sengwe se se botoka ra tsama re tsena ko berra se ke tumile Dr. Mogapi wa ra se ke tumile ra le ka go zama teng it didn't work out ra le go Marina tsena ko Marina yeah, he was admitted tlotse ko le ra go tsetse I think from 9 until 5ish but se ba re go ba yanong gore tretso mo emergency and ka okay situation ya go be simula ka re ga ine botoka ra tsamela go pelenyana ka on a Wednesday ke letsa thobo okay he didn't get a bed ko Marina like the situation is very bad more in our health facilities so he was go emergency from Wednesday until no from Saturday to Monday and then aberemuisa go and then aba bona what go wa ding go ga di ga ke gone go tsong go tlhatlhoga teng ga re tsena go wa ding gora gore yanong go gona go motlapisa teng ke letsa thobo le kabelo gore a reng go bona monna o le ga nna sentla reng go motlapisa ka moso ra tsamara motlapisa le ene a bones violent hela ke utlwe ba I like I learned about his violent character mabane go medical servicing I never knew him to be that go to go sitse nese ka ene ke idi o dirileng ke tlhabile mo restaurant mo bolaong ka di bandage a very ra go motlapisa but constant reminder to me gore le se di bitsore ke mogolo wa bana o ska tsa gore ka rwa ntlapisa gore ke a lwala gore go ngo so sengwe wicked awa hela mo shabareng go motlapisa luckily there's a guy Dr. Macheng who now overseer who happens to be a friend as well so bar letlela gore re mo he bare hena konyane beyond because from in the morning it's from 7 to 7:30 but I think we left around umboma 7:45 or somewhere there because ona ga na go tlhapa a re ga ka tlhapiswa ke ngwana and then ka 1 so ha ke a do mo tlhapisa ke a bona ke do di le go sele driving out I couldn't hold my composure ka ema thokonyana did what needed to ka khona tsamela go pelenyana and then I was like kala ntsha ba tle ke ya ka gore
molwetsi ga go batle o mmontsha gore o hopeless, you need to give molwetsi hope. So then lunch go a pala ke a boela teng ka bo ka 4 then I didn't go, ma 5 gore ko go ene kwa kholo ya tsena tankwana go na le mathata. No, ga gona mathata, ke la gore ke nyako mo ntšha, so ke batla le a timele ka kwana ke tle ke le nosi ga go batle o le nosi ka ra go padile yaanong ke tsa ra go tsetse ke tsa my dad ra gone kwa re e tare ba mo disofeng tse dingwe tseo ko disofeng story be se tswa gore wa e nyawa go padile. So go tsamaile jalo ka botshelo jwa ga moabi ba gaetso a mantsi a builwe ke a leboga. Hi. Hi. That's it. Okay, sure. Ra leboga chairman ka tekodiso ya ga moabi ka botlalo e o re neetseng, mme re leboge support system ya gago go bo e go tshegeditse la ga re bo mafilana ba betšhitse gore wa go ditholla rona ne re tswa go tsa sponsorship ko Twin Saver gore ga se mo se ka tswa mo taolong o bo kgona gore o iphimole dikelediwa ga makaritse ga go leng botlhoko ka teng mo go wena hela ka rotlhe ba re gano. Botsadi mo sebakeng sena re tla be re biditse batsalwa le moabi go tla go tshwaela le bone ka botshelo ba gagwe. Mr. Mohammed ke a ikitse kopa o tsamaele ka kwano, mme ga a o etsa lentle sa metso le ene o tla go la tlhela mabidi a mararo, mme ke ka jalo gore sa le a ka phakela mme le ntle sa metso a tlalelwa, mme tle be re beile mo modimo gore o ka tla go latlhela, mme ga a sa kgona re tla mo dithapelo go mona kgotsogatso. Mr. Mohammed. Dumela. Ke nna Mohammed ke a ikitse. Ke nna ka Setswana gate ke nna ke mokgwisane lebele. Re na le monna rona Philip ke a ikitse. Ne re le bararo ka kwa marona ka go aba mang ke a ikitse na tsetse basimane ba le bararo. Maybe Tota, he was a huge inspiration to me. I can go memorial ma hote ke motho na a itsa with class. Ene le motho na khaba tota go khaba mo ne go sa tswela, out of the blue. O rutule thata ke marona ka abatla go a go nthuta le nna, so ke motho e leng gore he was a role model. Ne ke sa lebo as a role model ke ene ya tota. And yeah, ta go dilo tse dintseng ka di buang ka ene, but re ka nna tlela tsa le phirima, but ne ke re ke bua gore he was more than a brother. After my father passed away, he became my father. Ne ke le ngwana o le nne ke nna ke mmola kana ke ngwana o ka ora ona ngwana. So
bongwana bo hedile anong ga gona nka tlhola ke reng ke nno ke motona anong I have to take over sa se tlogetse yeah ga gona sepe se nka se buang gape go tsadi ke gone I thought I had it all figured out. I thought especially sa ka sa go tla ya ka ke se practice but a go nyeletse bena so sorry ke lentle sametso ke monna wa Moabi and I'm here to represent the siblings ke so sorry a lot have been said, a lot will be said, and then I think my part is to choose gore ke batla go gakologela Moabi e le motho o ntsenyang and nna ke tlhophile gore ke tla mo gakologela e leng khone e le happy soul e le someone that I call a ke isitse bana ba ile go grade ko rapa a be ke moletsa nna rona be re tsena mo diong tsa rona bana be ba go grade a ke re nna rapa re bosego ke batla go gakologela Moabi e le I choose to remember him e le motho e leng gore ha ke le ko rapa ke a moletsa bera go bina bana ba great batle ba pere bosweu nna le ene re tshega re re na ke ra mazenzuru a ba tsamaye be o trainer nna le ene tle be re le go gongwe re nwa di what you call really nice go ga go di fletseng and then go tla ga borone go ga borone ga tsaya di curtain ka mmolela gore go bolela mama gore ga tsaya di curtain only to realize that ka ta go tsengwe di curtain mo gaps mo di fletseng bo go tla phakalane go di swimming pool and did what ka mmolela gape mama gore Moabi ga tsenya di curtain go phakalane batho ba re lebile go tla gape go tla broadest go tla eng but all I want to remember him with ke gore I could call him ka 2 a.m., ka 1 a.m., ka 12.
And ha ke mo eletsa every time I'm the little sister, he is my big brother. Re itumetse ko the whole wedding. Ga ra itumela re lole, and I want to remember him as the positive person he was, as a ray of sunshine he was, as my brother that he was. Ba buile go hedile ke batla go mara ke re all the pain, all the suffering, all the humiliation, all the whatnot, it is well. It is done. We are here. I love you, Mabi. I'll forever love you. It is well. It is done. I'm sorry. Thank you very much. Botshelo jwa Moabi le ha bo tlhalosiwa o kgona go utlwa gore re mo lesong, but we are celebrating this life. Batho ba celebrate ka ditsela tse di harologaneng, ba express ka ditsela tse di harologaneng. Mahomet a re ke thusa go mo itse ele role model a me kapa yene yo le gore ke lebela ke be ke ithuta botshelo mo go yene, mme ke itsetse go khaba le gone gore ya anong ke tsa botsalwa pele ke ema ka dinao ke tsa bogaka ke tswella pele hantse o tlhokometse re Moabi ya anong o se ka wa leba ko morago ikhutse ke le Mahomede ke tla tsa loeto. Thank you very much, Re Mahomet. And then ma Seametso a re nna ke thusa go mo lemoga e le tsala a ba a tlhalosa yalo lerato la kopane le lone ka lone. Ke ne ke sa itse the definition of agape love, ke utlwile e kgabola kgantele mme yaanong ke simolla go tshwara maungo a yone gone fa. Batsadi go motsegang, ba ditsala go motsegang, batsalwa le ene go motsegang. Ha re lebella lenaneo la rona gone go ba gaetso re tlodile ra lekgotla tumelo e le gore e tla re go bohelelong a go boke mahoko mangwe jaanong re tsenye dibuitse dingwe ha se gore re lebetse. Thank you very much. Yaanong ditsala tsa ga Re Moabi atamelang ka kwano kapa lo ipakanye jalo. Tsala Becca Tebogo or Baker Tebogo, thank you very much for that help. Lesego komanyane lo wena abo o le gaufi lo tsene hela ka go latalana. Thank you very much.
okay nna ke tsile go celebrate botshelo jwa ga Moabi e tla re pele ga ke simolola hela ka gore ke itse gore kgotsa go teng mo speeching sa ka ke bona Magobe ka hale ke mmolelle gore ke letse ke tswa go ikwala matsalo a ga Moabi ka tattoo mo legetleng ka gore nka nna ka ntsha sephiri sa teng mo speeching sa ka yaanong ne ke raya gore ha le gore a ka emelela kgotsa a re o ngata ka setlhako e be le motshwara bagolo bagolo dumelang ke bidiwa go te Baker Tebogo e seng Beckham mo tsamaisa tiro ke motho o itsegeng thata mo Botswana ke bidiwa go te Baker Tebogo bagolo baka tshaba Botswaneng ke tse ke le bakes tla ke role le tle le mpone ke mosimane o montle thata wa go di gawana tla ke le itsise gore ne ke itsane jang le Moabi jaaka go bolelwa gore o goletse mo go ra moahi ba getso nna ko lwapeng ko di gawana re o na re tlogela mo dingwageng tse di ga moragonyana nna bidwa go teswa kantona o ileng gore bo rest tlhako le bo rela ke moahi ba mo itse ne le re ko lwapeng o re tlogetse mo dingwageng tse di ga moragonyana kene o ileng gore na ntsalanya le Moabi kana ntshikahatsa le Moabi jaaka le utlwile di buitse di sa tsong go heta di bua gore Moabi o goletse mo go ra moahi jaanong go itse Moabi re kopanetse go dikantorong tsa Debswana ke simolla go bereka ko Debswana ko rapa e be ke mo itlhela gone ko yaanong Moabi nna rata go bua ka Nicholas Moahi ha ke tswa re Nico teng Nico o teng okay re na le ntsala rona mongwana o bidwa go te Nicholas Moahi ke bona mma go Nico ke dumela mme Moabi nna rata go bua ka Nicholas yaanong ke mmolella ke mora ke re kana bo Nico ke a ba itse ko di gawana ke masika a rona and that's how we got to discover gore re ka tswa re sikana na le Moabi go itse Moabi ga ka I got to be introduced to him professionally ne re bereka mmogo ne le o ngeteletseng ko pele e le supervisor aka ko Debswana ha ke mo gakologela sentle mo tirong ba gaetsho Moabi na le botlhale he was a very brilliant and intelligent man ne re ha gongwe go lomagangwa di mo tirong hela go lomagangwa yana o tla batla a tsena moragonyana mo boardroom re setse re itshetletse rotlhe a tla penne le tshekanyana la itse re Moabi na le tsheka kere tla batla penne le tshekanyana na ma tsholitse mahatla yana ha tsena o tla ba nna mo khoneng na ratwa thata ke me ke se go kia so ha go sena go garelwa go buiwa ke se go tla ba re Moabi do you have anything to add na dumela thata mo go Moabi because of his brilliance and speaking about his brilliance ke itse gore batho ba le bantsi ne ba bona botsala jawa ka le Moabi ele thata ha go le monate teng I don't know how to explain that but bontsi jona go batho ne ba re bona re itshupa re le re ba khapisa go ga borong re khabile rona ba senyana ba bangwe oketse mme Moabi ne le sekgantshwane sa merero ya PR public relations ba gaetsho ke gakolle setšhaba se se ga se gore manane wa tshwana le bo makgadikgadi epic ra itse bagolo makgadikgadi epic go bo poster me ke manane wa eleng gore Moabi has been at the pinnacle of ke mongwe wa batho ba eleng gore ba ne ba tlisetsa tšhaba ya Botswana bagolo so ke batla go tshwaela tsone dio tse gore e re ntse re di bona yana e be re gakologelwa bo Moabi gore ke banna ba eleng gore ba they played a role in placing our country on the international map through events like that le komponi ya Debswana ha e tena dingwaga di le 50 Moabi was at the pinnacle of those celebrations gore ha komponi ya Debswana ipelela 50 years Moabi ke mongwe wa batho ba eleng gore they were very instrumental in telling that story in modern day culture and I want us not to ever forget ditso tse dintseng jalo ha go dimo ga mo Moabi ne le sekgantshwane sa PR mo mererong ya tsa kana PR ke ka Setswana Malekeso wa anamisa mahoko ne le sekgantshwane se se tsang dietsele go mahatshing na ana le seetsele se se bilwang go the Gold Quilt Award se leng gore o se beile mo ntlong ya gagwe o khabisitse ka sone
monna o tla ba zipolola mesobanaka a ba tsa khaitsaka jaanong nne go senyega ka gore re rwala sa se one go na le ditlhako tse dingwe tse e leng gore e kile a nako nngwe a di tsere a ba di tšhafa e re ke nna ke tla go ga gagwe e be ke sa di bone gore a re nna itse gore hela moshimane wa tlao a ka nna go ga ditlhako tse tsa katse ne le tsetse le tsa gagwe a ba di hitla jaanong nako nngwe ke a itsere senepe le magaborone mangwe gonega ke a ke se bona mo maranyaneng e be ke mo tshwara ka hale ke mo shapa ka na re ke go tsepagalo ne ke mo tsepagalo ka hale ke mara ke re la go utlwa go ting tseo ke tsaka ke a ntha re hey o ntwala mo ntwala mbe ga ke rwale di size tsa bananyana ga ba ke rwale di label tsa nyenate ga ke tsurua ka gaeng mme ile ka go tsena go tlung ya mabi ke tla di tlhako tse teng tsaka di na le go di pedi ke se itse go di teng so it was brotherly love ga ke tsore yana ke a go rwala ditlhako le manjano tla ke tswale ka gore ba gaetso moabi na rata dio tse dintle maloba go ga borene ke ba bolella mo go lo ine re le mo gone ke ba ra kere ka nako e re le mo gone nna le moabi nke be re setse re tsama ha bo gareng jwa holoi re le kgankga molla ka kapari tsa nyena go re o tla ba nthomela message a ba nthare a ntse e be ka botho wa pere tralala go ke tle ke mara ke tswa ko tralaleng mothusi ke o ka gumgeleleo ke re le kgankga molla gotlhe ka diaparo tsa lona so he was my brother like that and we shared and exchanged a lot of humor and humor is what has been carrying me because a lot of the memories that I have with him are centered around just living life and just experiencing the beauty of life so ke tswala ka gore a mowa wa ga moabi o roba le ka kagiso ba gaetsho go na le sengwe se mongwe o letsa sentetse maabane mo maranyaneng a re mmu ga o boi o ja dinatla amen a roa go bua e do you need to stay here please dumelang bagolo nna ke bidio a lesego kgomanyane moabina a rata go dirisa lehokonyana le lengwe a re tshela se suddenly. He used to say that a lot, and it only dawned yesterday that indeed re tshela se suddenly, because suddenly we don't have Moabi, suddenly we don't have that love that we experienced with Moabi. Suddenly he is there, he's out of this world. Suddenly he is out of my life. So ke gone ke letseng ke tlhaloganya gore ha na re se suddenly o ra yang. So I expect to be here ke bua ka Moabi mo dikganyeng tsotlhe tse ne re ntse re di tsana le Moabi tsotlhe ne re bua re seba re dira dio tsotlhe ga ise ke be re mo botshelong ja rona e be re bua ka leso gore tsala kana ga go ka iragala se wa go dira jang. So Moabi has turned the script on us. He has made a 360 degrees on us. And I don't know, my friend, Akit, Nale Moabi Rokopani, many years ago, I go rap. Hakisur no lahakai because Haka Hobana Nakwati. Kiliko office of the president. So we had an event, and then Kantelena Harentere Ja Rebwana group of Fiona, but Mudumaya Ripots are Kantakatan by